Sekuthule bandleni bakangwane nginivusela etindzabeni letiphuma endumbeni. Ngithanda kuxwayisa abafati ukuthi inyanga mthakathi seyiluleke emadvodza ukuthi umfati nakachitha vele uthwale ngaye. Lokhu kuvele ngesikhathi kusuka lijaha liya ekahlathi kulenyanga liyawucela lusito kulandzela ukuthi live lihinyana ngetimbobo temhlwa ukuthi lo mfati walo uyachitha. Lenyanga ke ifike yaphendula lelijaha yathi kude umuthi wekwelapha umuntu ukuthi ayekele ukuchitha ngoba imfene ayilulahli likhobo lwayo. Yathi lenyanga lengamsita ngayo ukuthi akabambe lo mfati amlethe ate uthwala ngaye kube ngiyona ndlela yekubuyisela le mali lebesola mondla ngayo nase kaSipoko lo mfati nembala lelijaha ke lijikile labuyela emva ekhaya lafike lanhlintshela lo mfati ngetidzakamiva labe limbopha limfaka ikhathe ebhuthini lishaya sikhiya nako likwazi indlela shona kahlathi enyangeni endleleni uNkulunkulu amuhle tidzakamiva tasanguluka sisi waphaphama wevakala saholola hlaba inyanza leyo ebhuthini kwaba ngilapho ke sekathola lusito kubantu lelijaha ke libe seliyaqhaza lichazela labantu ukuthi lo mfati uyachitha manje sewuyothwala ngaye kahlathi enyangeni ngoba ithi inyanga kude umuthi wekwelapha umlochithako.